Ta hagi ni gupor nga aingu yu blay basa si senpat ngalak ban peteng biang gini ke jing hikai. Bat syuai ke mangan ai gini ke jing hikai hagi ni ke sengi. Kawai ke bang kuat ngan pan maap nupi ke day bang klem la ban penmi ya gini ke jing keren. Mana gini ke mandi namar bangidon ya ke jing duai ke join prayer meeting ke bangidon apa ke jing iseng. Naduk men step na kata daw ngam yo por bangan keren ya gani ke voice message. Tinganget ba mentagi sengi ngala yo biang ya ke ban sedang ya gani ke jing kai bat susu ngadon sakawai dia ke jing pen bena ke ba ngakwa bangan pentip na gani ke jaka na ke beta jong pi baro ki baju page lengba ke YouTube channel jong ke Grace Worship Center. Ke bang ngakwa ban pen bena spi ke dai ba hagani ke sengi Sunday. Hagani ke sengi Sunday. Kata kadai agak arfu waiterik. Ubnai August arajar arfu kamut hagani ke Sunday hi. Hagapor sau shiteng ke bangi jupenlong ia gitu ke online service. Ngindan ke jing kawai utrai. Ngindan ke jing kawai utrai ke bangin ai online nika. Te nakata daw ngi lapan benaru ag YouTube jongi. Begitu kibadon nalaga jong ke yeng. Kibamla ban wan lang bat ngi aga jing seng. Lada pikwa ban yadon bentalang. Haga ban shimentana ke miet ke jong try, haga jing kawai try. Pila ban lek kumta. Daga bapi penbiang hi yau kupu bat egawan aga yeng jong hi. Te ngin sa ai ke ketien ke jong blai kum bagalong wata dien dala dep ngin sa ya bam lang ini di lang kum shibenta ban wan ra lang ya ke jing lang kuwai ke met ke jong troai tinga kerpat ifi balada fi yo igni ke jing pentip pila ban itu shiki wai ro kibadan hang ni shlong ne kibadan shabar jong ka sor shlong shaginu nu jaka ga perthei kibala ban sngot ho i ga ktien jingi pila ban join lang ban snap bat ban yeshimentalang dak bangan ong biang sisien pen biang hi mo phi yo kupu bat kawan na mangim la ban ikendo ipi to bleng kur khu ipi ga ni ga por ni kmilen tiba ublei un kur khu leng ba ni ga jing shikri ha ga ni ga Sunday tong kwa ngan kren biang men tagi sngi aga jinga dei bat ke Pharshi ke bau Jisu kren hot nganom kren ga jo nrei ngakwa ngan kren ya ke bau Jisu kren ya ki Pharshi ki bon ba ha ga Bible temen tagi sngi ngin ye pet ya ga Pharshi ke bau Jisu kren aga gospel ke jong Lucas ha ka lenong ke ba kat lai tangin ni pule na do khat ka ba ningkong ter khat ka ba nrio hadu ko khat ka ba pra adu khat ka ba khandai tangin ni pule ye gani ga ktien ga jong play ula kren ye gani ga Pharshi way brio ula dan Diengdumbur ya uba ula thung ha ga briso jong bat ula wan wat so au te shem ai ula ong yaw nong sumar briso a kmi kine laisnem. Nga wan wat so hauni Diengdumbur tengam shem setia. Ket no yo balay bau peneno eiru yaga kendau. Ude yet khoti ula ong ha ukutrai tu i yu sahagani ke snemro. Tat undangan ti saudong yu bat ngan aisboru lada un Seisoh te kabha henrei lum kumta men saket no yu piga ni gade ga bang kwa bangini keren bha mentag sngi
Namar hagani ga Pharshi jong Diengdumbur ubam Seisoh. Kadan shibon ga jingmat kabau Jisu kuran hangni gibakan jaman sem. Kiban long ka jingmin toy ka ba kraw ya ka jing im jangi shimat. Dapi puli ya gani ka lenong habau Jisu kuran ka rukom jong ka Pharshi. Udan ka Pharshi ka bau kuran lingbau Diengdumbur. Da ka jingmat ka bau kwaban kuran ya kibon rukom haga jing im ka jangi. Kabaning kong habau Jisu kuran yau Diengdumbur ubam Seisoh. Ukwa ban pen bau Diengdumbur ukuran ru ya gejat ban riau Israel. Nama pindah puli baha u Jisu habau wan syagani ke perthei. Commission ke jau lani ke jing wapa yu nabdeng kadai ba unwan ningkong syagi Israel, syagi Jew. Bat uding dembur barbar ukuran ningkong ya gejat benri Israel. Wat lakam day tang ya gejat benri Israel nrai kambon hi pindah puli haga Bible. Uding dembur hi ukuran ya gejat benri Israel. Nakata daw nga siya ngotenat bangan puli haga Bible. Namar ka Bible kadai ga bayar. Abau Jisu ukuran ni katu ka Pharshi udan jingmot shibon ba. Fi lalapin puli na gani kaktiin ka jong blay pinlap na ka gospel ka jong Matthias lasida pi puli na ka gospel ka jong Matthias ka lanong ka ba lanang ngambakla ka lanong ka ba arpo sao pin kin mau bau Jisu ukuran Shaphang Diengdumbur ang to but yaw Diengdumbur ubau Jisu ukuran Nasi khambo ni ukuran ia gajat benri Israel. Dan rai nakaliang jong kajing skotho jonga ia ka Bible wat haga testament ga barimru khambon sien hi ujisu ula dep keren nupa ya kajat benri Israel haga rukom ga per haga jede ba Diengdumbur. Hi ngan sepule api haga ni ga por ia ga bai ga lenong. Naga ktien ga jong blay kata kadai ngan puli yapi na kadakhat kaba kalanang kaba khandai jong ke kitab Hosea kalanang kaba khandai Hosea kadakhat kaba shipau uang kumne ngala shem yau Israel kum ki sawanya ga riklau ngala yo ya ki kpa jong pi kumu so baningkong Diengdumbur halaka ayom baningkong Henry kilawan siya bel pior but kila penkentang ila di siya kata kajingle ran but kila ijli kum katahi kaba kila iet. Pinda pudi kani kada khat u blay u penuan ya gajat benri Israel uang kilang kum ki sawan aga riklau kilang kum ki so bala ki beningkong Diengdumbur haga ayom ke beningkong. Pika ba penpau bau blay ukuran ba Diengdumbur hi utau ningkong ya gajat min Israel. But na pipuli ya ke gospel ke jong Matthias ke lanang ke ba arpu sao na ke dekhot ke ba laipu hadut laipu sao tangini puli. Tunang ti ya ke Pharshi na Diengdumbur haba ke tenat jong u kala kilung. Bat kala seisla pitip ba kaliur kala jan. Kumjo mapiru naba haba penyo yakini ki baro tutip bakalang hajan hagijing kang. Shisha nga ongapi kanega pateng benriu kanom leit no. Tatnda la pendep no yakini ki baro. Usaang nga dekat kabalai pusan. Kabeneng bat ka kendau kin leit no. Andrei ki ketien jonga kinom leit no setia. Fi inda pi puli bahaya gani kalau nang ka baar ko sao berak wahi. U Jisu kren ban pia ya ka dan ki beri ba kelumar kani na mar bu Jisu kren kelum ne. Dan ki batai ya gani tik tangkum ne hi bat ki pa ya ga jing aga ba interpret dan ni aga ba pen shai.
ya ka ya jong ka jing ja jong ka jing penlong ka jong blay hadien hagani ka perthai dan gi baong bakan wan shaga jin jarba dan gi bawan keberen bakan Joshua kan ja pedeng ka jing rong no dan gi baong kan ja dien bagi ek sa kita kadaw ka de bangi klems ngot ho ya gi jing kren jong jisu namar ukuren shisen kren kelum hangne Henry nganum kren ni kata ka banga kwa ngan kren de tang ya ka lanong ka bar pusau ka khat ka balai pu ari ya ka ban penshisha bahabau jisu kren ga Pharshi jong Diengdumbur ubam Seisoh ukren kong ya ga judgment Israel habo ong nang ya ga Pharshi nau Diengdumbur fi kane ga Pharshi bangi kren men tag sngi nau Lukas kala nang ka bakhat lai ka to banga puli na do basdang ka banga shimmi ka ban kren ni ga jing hikai ru ka de bu kren na ga Pharshi jong Diengdumbur Tikani ga Pharshi ga banau Diengdumbur ka bau kren hang niru hau Matthias na ga khat ka balai pu an ka de ga bu ong nang ya ga Pharshi nau Diengdumbur haba Ukraine ga yo Diengdumbur Ukraine ga jai beri suang haba ga tanat jong u kala khilong ba ga seis lapi tip ba ga lior kala jan pi kani ga de Ukraine ga jai beri Israel ga ba yar ga ba julio ga ba kham kerpang re singa la ban ong fi namar haba ga Ukraine ga Pharshi ngam la an kren lut baro ba yo ngam la ban pendep Hanoi ka eika banga shukwa banga naongi pia gani ka poar. Lada pikwa ban tip yagi sngi ki bakado. Lada pikwa ban ngau thu yaga jingjan jonga jingwan ka jong trai. Lada pikwa ban ngau thu yagi jingja ki ban seja ka perthei. Bat lada pikwa ban ngau thu yaga jingja jonga jingwan ka jong marat klau. Pi hap ban pek naga jait ban Israel. Habaga tenat jong u kala kilung. Bat bala seikisla pitip bakaliur kalajan. Kaniga dega jingkren ka jong jisu ka banganut pan ong ka bakrao palat. Lala pin pet siya jat ban Israel hi. Pinyo ibo blay upan ya ka program jong uday haganiga jat ban rio. Tinganum don por bangan pin ka jayu ka jat ban Israel menta. Haray tangkaway ka mga syukwa nga naong ipi. Ndahabaki riya ka perthei baro kila yang persya iga Israel. Pinsiyo i bagataga di ketenat kabalas dang kilong. But pinsiyo i ya kaway ka jing shishan ndahabala peniyang iga temple at Jerusalem. Katiga dak kaba shirkaitam kabangalaban bu dakatagatian. Bau try ula jane ka banwan penpau yo tau brio jong ka pop unisang iga temple at Jerusalem baru leblay ladi. Nakataga daong ngam dan por bangan ong ipi ujisu kurene gani wang. Kumjo mapiru aba pinyo i ni ki eki ebro tip bakalang hajan aga jingkang. Kajat bin Israel kadeu Diengdumbur. Kakrene ka jing shakri blairu kani kakrene Diengdumbur. Kakrene ka jing im ko jong ngi gibangedro. Naman na pipuli baha aga Bible. Naga gospel ka jong Marcus kalanang gabakhatway. Ngala jukren bon siya ni gani aga jing hikai aga jing Nray kan mau bujisu Ukraine yu Diengdumbur. Ukraine berabor wat iga jing im jengi ki bangay. Pipuli na Marcus kal nang gabakhat way na gadakhat gabak khat arteter. Ujisu Ukraine Shaphang u Diengdumbur ubaw yo ina jingay bawdan gisla. Ulet ban kami laun siyam so ay ho habaw payo siyam ay ru. Ritang gisla nabakampat long ka ayom so dumbur. Uji sulit ho ulaang mdan uban bam so asyu na may lanu ru kisenran jong u kilayos ngaw. Higani kadai ka bau jisu ulek nang ban pensyai gikon Israel. Lani man syuang no dakwikitin ban pensyai yagini gi apostol kisenran ki jong Jesus Christ. Namar ulet wat so nau Diengdumbur. Ubalami sla
ang bau baklem Seisoh. Baleu klem Seisoh ka Bible kala kren syai na bakampat long ka ayom so dembur. Nga kerpat ifi gani ka por ba pinsengut ho bahaya gani. Bau Jisu habau wan wat so na Diengdumbur. Wat la da kampat day ka por so dembur. Lebih pulih bah ke Bible ka ong Petra sa buju ba mong utaw Diengdumbur yaw ba metim. Ula yap terkong kamot ukas utim yaw ni Diengdumbur. Ubam dan so. Habam day por so ro. Usyatim. Kani ngaju keren berobor baya ka Bible. Kam tam nilai aga jingday bat ke testament ke betamai. Walay penkelai ka ban batai ka dagalenti jong ke klik beriau lani ke jing start beriau la kamdan ke jing syai ke banau mensim ko jong blai lani ban penkelai ka sya ke bakin jaman sempinum la ban pensyai ka ngaju ong berobor kan jayu la da pibuat yu beriau ubatim yu so nyam trai yu dieng so nyam trai habau klemmi so haba kampat dai ke por so Lada day mangi para beriu ngin jendela ong bau tu beriu de pasniu le siu nong aik soit ne hakata karu komu la bende beduna khli harikan mau jisu abule igane ndai bau sniu u kwa ban hikai bau so dem dieng dembur udai ban mi islam udai ban mi so ben malaga ayom kekrene ke jing im jungi ki bangai balada wan hakanu nu por u kwa ban yo I bangi de ban Seisoh Ngimla ban ong kumno nginong kampat day ka porso. Namar balay da pipuli iya gani la singinia ngini pai kam shikman namar ngan la ban pendep ika. Da pipuli baha ka Bible ka ong uway brio mga puli Lucas khat laid khat ban rio ka ong uway brio badan Diengdumbur yaw bawla tunga ga briso jo. Pi kamot yaw Diengdumbur yaw bala tunga ga briso kani ga briso kadai ga Seisoh. Banda wan wat so angka Bible syam eru ya. Ketanga puli no Lucas no makhat la di khat ban rio. Fi day bala dep thung yo new ding so aga bri so ula dep mi la long ding ula mi so ula amar banong udan aga jaka ka badai. Fi kani ka baong la dep thung aga bri so nga wan ra aga point ni ka po. Nga krenu Diengdumbur bar adin ang ta ka ong yo bala thung aga bri so jo. Ken mau udai bala dep thung. Fi kani ka Pharshi ka bo Jisu kren kren ye ki weipan. Ukren ru ye ki banget yang abat ipi. Ki ba ula dep pen im. Ki bangila khat ye di ki banget. Ki bala ati ki bala pediang yu Jesus Christ. Ukmi lenti bet bangin Seisoh. Namar la dep thung yengi haga brisa. Pikin mau Jisu angkum no. Haga gospel ke jong Yohanes nom khatsan. Tapi pulih ke khat ke bakan riu ngala jet ye pi bat ngala thung ye pi. Bapinio ban Seisoh ban bau so jong pi unang multiply mau unang buon. Keplan jong blay habau thung yo ding so haga briso ka debe bau Seisoh. Sila dengan peni pi mentagisngi. Kadega baham kani. U play u thung yengi haga briso Jisu ang ngangalaw ding sawan mapigi tanat. Lala pin puli bahaya kani ga briso afi. Kadega ike ga basngot tanat. Kani ka penya per ya gibrio gibadan shabar naga jing penim. Bad gibadan hapo jong ga jing penim. Namar ka ong yaw Diengdumbur ubala dep thung haga briso. Ladap 4 thung kamdan jingmut bani keren. Takadawas ong kani keren ni gibangay. Namangide ki brio ki bau blay ula shimingi na riklaw jong ka jingem. Bat ngila shem yo try, bat try ula shimingi ula ratno ingi na jingaday kabarim, bat ula thung yangi haka kendaw
ke briso ke jong trai. Lalangan keren ni kan mentoi bahaya pi menang. Balik nga ongkom ta nama gede ke bujurong. Pitip ke briso haga jing pulia Bible junga. Ngalap baga briso ke Seisoh ke briso ke jong trai. Kede ke jing ai ke jong play. Uklem thung ingi aga jaka ke jaka mau. Uklem thung ingi ke jaka aga be ke banginom Seisoh. Uthung ingi haga jaka jong ke jing ai. Ka kendau hang ni ke keren ya ke jing ai ke jong play. Kata kade ke banga sengau thu mga ngam tipi sengau thu kumno rega ta kade ke banga sengau thu mga. Ula shimingi naga jaka ka bam Seisoh. Ula thung ingi haga jaka jong ke briso ke jong trai. Bat kene ke briso ka mga perkat mga kade ke jing ai. Nama balai tapi puli naga Bible ndaula thung u kmi pe bangi de ban mi so. Ula bu ingi ke jing ai pidan ni men se mo ko pidan ke jing pensle pidan ki ek be krau po ni ke jing ai. Baru kmi nanti bangin mi so ben habaula thung ingi haga briso. Nama harga ni ke Pharshi Ukraine ni pang Diengdumbur ubaula dep thung haga briso andre uklem Seisoh. Badai nak kita tahu ni dieng kamat ulah kamat ngi ki banget adin bala thung ngi play one wat so marsen thung re play one wat so ndah bola thung dah bangila long dieng ngila misla ngila deban Seisoh nama rabu thung ga briso ka de ga Seisoh be kekeren ni jing ai pia pio rong se jing penem kekeren ni jing ai people in the Bible Wan wat so baru klem shem so. Kata kata ke jinglong jong try. Wan wat so ukwa bagin mi so. Kabarin kong ki so jong men sim ko. Kabar ke de ki so jong ke jingla ka bamut. Kabalai ke de ki so jong ke jing penan kam ke jong play ke jing jingi bangin le ai na ka benta try. Kita lai te lagi so ki bo play wan wat ni. Kabarin kong so jong men sim ong galatial nang besand kot ba arpuat. Kabaar ke de usok jong ke jingkla ka bomot kabau Yohanes nang penbaptis uperta ye ke Pharshi bagi wan penbaptis ang to say no yo so jong ke jingkla ka bomot nang tau balai ude so jong ke jing shakri jingi ka bangila balong jingker khu shika kamu play bangila balong jingker khu ya ka ban wan ra ki brio shika jing prem ka ta de ke jing wan wat ki so ki de ke mensim ki kodor ki bangimi haga jing shakri play ki jingi dan gibriu gi balong lingki ki bakhlem la ban penmi so aga jing pilingki bat ken mau trau de bawan wat so bat aba sham ngas ngomai gani ketien bau ong kum ne u ong hau nong sumal briso hakmi kine laisnem ngawan wat so nau ni Diengdumbur tengam sham satia ket no yo u balai pen no ai ikakendo kani gede ke tien fi ke bakta ke do no jang ablai ko ong nga ong pi ke ta namar ngayo i bau bu po laisnem bu po laisnem da perkat ba pi ke besyakri utrai ubu po ro blai do laisnem wong laisnem ngawan wat so komot upet ingi laisnem kanungut ki benget ki besyakri blai ki beladan de ki life hosnem senan reki bau jisu ukhlem yo iso ye nakaliang jong blay wan wat apo laisnem nau Diengdumbur baraba shem so u ong gini gitien yaw nong sumar briso wong komne ket no yo kaktien ga bakor mat yo balay Jesus ikai tu Markus nom khatway mene wat so no Diengdumbur umlap utim baru Petrus yo ibau yap na du gitien amam dani aisyo kani gede ga mga sngaw
Ngasngo kumnore ngasngo banong bait no. Kadege ba kabangidon kaman perkat celiau ya ka. Macam ngap ini ke jingkeren jonga bapi ong ba ngasukuren. Ngakeren daga jing sngau tho. Kalau ke ik ba ma banda bo try one pai. Ban haba one wat so u community bait ula thong ingi aga jaka jonga jingpenem. Ula thong ingi kumki Diengdumbur ki besisha. Bat ula thong ingi aga briso jonga jing ai. Bat uong ikini kiktian das ngap angan puli uong. Kinelais nem ngawan wat so nau niu Diengdumbur ngam shem so asatia. Debat bahain kiktian uong. Kum tuhi uong cat no yo u. Sengamati gini. Cat no yo u. Debat bahain kiktian uong. Balay upene no ia kekendau. Balay ukujit kaya ko ia kesebor jong tu kekendau. Penle no ia ke jing trai sitom ke jong nong thong brisa. Upenle no yo tu nong sumar brisa ke bor ke labor ke jing trai mo ke jing sitom man. Peniang yo pedeng ke eriong pedeng ki mo ki bobon. Kawan ke jing bitar nau niu no try jong ni ke brisa. Bahaba wan wat so apa lais nam syam o ang cat na yo. Keketin cat kamot penkelon mat dan pendojai. Baru wang ini keketin balai penlanoi ke kendau. Kata kat dia kebangan keren si keren agak ni ke jing keren jong amal ke por. Ngadang sidap keren lagi ni sengi ke Bible study lo. Pimtip balai ngai syuyo ini keketin bangga seong ipi bahkan ni ke briso ke dia ke jing IA. Namar ngayo ina ni ke Bible. O Apostle Paul ukuran pun sian bahagia ni keketin buang wat penle no wat penle no ya ke uang wat penle no uang wat penle no ya ke jing IA ke jong play. Pi da pi puli bahaya ke ni keketin. Kebenengkong ngini puli ke dai na sitiski korin kebenengkong. Kalau nang ko bakhatsan na ke khat ke besipau. Upol uang ya la ke jing nrei da ke jing IA playing along ke ni ke bangalong. Bat kata ke jing IA jong ke bala ai nga. Kam shim lalong le no ken. Nrei ngala 3 minit kam tam sikat dai ban ki baro. Penban mga nrei kata ke jing IA play ken. Kabala don lemban nga. Nakata ke daun nga puli ke ni ke Pharshi nga salap. Babau Jisu wong ken no penkelon no itu dia. Balik penle no ke kendau. Pun pa ngi penle no ia kena ke kendau ko bersebut jong ke jing ai. Hadu mentah ke sengi. Ngan keren biang kini ngau le no ngau babi ngau benut ong no dak tak ngau syap tiang ro. Baki banget ki bo blai ulapan ki klem lap lut ia ke jing ai ke jong blai. O Apostle Paul wang haga jing si syangam day ban khat yang apostle. Namang ada beriu bala penkelumari ke balang ala bebenye ka. Henry hadian bang syame ke jing ai ke jong blai. Wang. Ya kata ke jing ai ngaklem penleno Bat ke jing bom penleno jong ya ke jing ai ke jong blai. Ulah pendan kam lut ya ke jing ai jong blai. Bat pio ulami kisah ki bangim la ban perkat. Hadu mentah sengi. Tak tahu tapi puli kena ke Pharshi bukuran Jisu kena ke berkerau. Buang kent no you boleh pelana ke kendau. Man lah ke jaka pinlap bawa Apostle Paul ukuran ni kena ke ken. Tangan puli ar korin kelanong ke benrio dekat ke benengkong wang. Ni tekum ki para be trelambat ublai ngi kerpat bapinum pediang le no ya ke jing ai
ke play. Sngau benut pitip ngan syuong ipinani kumu brio syukrio play. Pan perkat bangidon menta hagani gejing IA. Bat ngiyok tiak penban hagata gejing IA. Dah bangi klem tre ban rung ban le IA. Dah kata gejing IA, bat ban yit ia gejing crowd jong gejing IA. Ngiklek kata. Dan kipa perkat lelei sakaba kham seniau. Kipa wan rak biang iki beriu segi jingle, segi hukum. Peniang pat ia kita gi jingle. Mengidai ban lek kumta, mengidai ban lek kumta, maladangim lek kumta, nginum lak ban long kumta. Nga kerpat ifi. Ngadang sudah abad study kene bat ngadang beteng hiru. Dia mentah ke sengi nama bang ngapoi ha kene ke jingi kai ke bau jisu ong cat no you boleh penle no ke kendau ngapoi biang se kene ke jing ai. Bahawa sel Paul Ukraine bon teli palat ke kene ke tin wang. Yala deru ai testimony ong nga klem penle no ai. Pada kene siti ba ar korel no bandri ur khat kong ruang kum ki para bangai tunginum ya pediang le no ai ke jing ai. Kakade ke bum ko snow benot be pio io brio ubadan ha gieng ko berus pa bat bo yai de slip ajri bat bo u im kortet ne ke perte ulum yu to spa bo klempenan ka meka kati ki ka ba snow le no ngi long tek kum ta u blai ula sei ngi na ga jaka ko bompoi berkat ula thung ngi ko muding dembor ha ga briso ko jong trai but ula penrung yengi se ga ne jing penem bat ga jing ai ka ba wat ki prophet na do mendai ki wat but nadu ki angel ki pet se ga ne jing ai ga bangi mat mangi rei ki sngaw le no ha ba ki yo bagi banget ki klem lap ye ga ne jing ai Nai kira ni gejing IA gitu mengi ong ba u nong hikai u por school jungi menchua bangi yo arpo pra tu pas mak de lai po tu bu usu grace mo usu IA no armax tingi su lai tau kam de kata wale mut gejing IA gede kata kejing IA gede kejing mo kata gede kejing shams ngo ba kabanau play lingbau Jesus Christ kabab ndai shu da gejing la da gejing nang da gejing biang jingi Henry barok kedai dah kejing ai ke joplay. Kerpat ipi ki bedana po ki jing shikri. Ipi ki nong yalam ki bedana ki jing shikri ngas no benot ya kene. Bapi kelam yalam ki brio bikin sngau tholut ya ke jing ai ke joplay. Dang menin ke sengi ngadang ai ke Bible study. Ngakrena bangi rong se ke jutang ke betemai. Ngiyok rong se ke jing ai ke joplay. Barabang hikai si panggajing ai jong play bangi penlen ai. Kadang kajing tray ke jong mensim ko jong play kajing seng. Baradin balawai uway na kibriu ki bala khamyalap ke gospel upad wai nga. Uap ko masiteng ganta din balawai jing seng. Namang adang duai ki bubon kibriu. Wan siya nga uang penduai biang senga. Ngalas nga wit kendiat namar ba. Uday briu bala krenitin ke jong play keleng-keleng rei. Ulah yorwi ke jing pensle apa dengan jiseng udang apat sesiteng taman paduai. Ngakeliya ke api kuai jing tuai. Uau penduai. Nama ngam sengau tu ya ke jing ai joplay. Pi kata kedai ke bangayo menta hagari ke si janti ajeng. Persyang menpeniang biang ke hukum. Ngi penleno ya ke jing ai joplay. Ngi persyang menwan rak biang ke jing le. Ngi penleno ya ke jing ai. Ngi persyang ya ke bani khun bani mis ep biang. Ngi hap yang aga jingtem ngi kesat sibon. Ngi kem ngi red ngi klem yo ijngai. Nama ba ngi klem yo runglut syaka de jing ai. Tagadao pinapuli naga Bible asu Paul pernah kambon bahaya gani ketiak. Piti buang susu galti ang nong kaba ar pipuli khat kaba ar puwe. Uang kumno ngampen le no ya ga jing ai jo blay. Namar lada ka hok along daga hukum. Kum tahu Chris uyap leno
Oni mot bu Jisu yap le no U Jisu yap haga ding pna uan ban ai hangi yaga jing ai. Pitewam ngan ong sa sisen ka jing ai ka dei ka jaka. Haka bo blay upenlong i bangin yo yang biang haga jing syams ngo ba jong u. Haka jing shishangi dei ki khon jong ka jing bitar. Haka jing shishangi dei kita kiba long kinong shuan jong blay ong wap support. Hale daka jingwan jong Jisu ura ingi ya gane ga briso jong ga jing ai. Pelong ngi kum ki Diengdumbur ki bu kmil enti bangin Seisoh. Bat ngi klem Seisoh ngi peneno Dwai mata ga sngi bagane ga ktien kan yalam pi bapin yit lot bapin explore. Ya gane ga spa ka ba crowd jong ga jing ai. Pipuli biang shwa bangan penkot u Jisu ong hagane ga Pharshi jong Lucas kal nong ko bakhat lai. Shaphang gane ga Pharshi ka jong ne u Diengdumbur bom Seisoh. U ong gumno. U ong cat no yo. Bale penano ga kendau. Uni long sumar briso u ye tho wong ko try. I no yo u sa shisen sa gane ga snam. Tat ndang ati saudong yo ban ngai sbo lada u Seisoh te ga ba. Lada Seisoh cat no yo. Pitip aduk mentag sngi Shibun ba ki banget ki penleno Iga jingai iga joplay. Baru try umut ban thung no da ki wai ga jing shisha. Nama kaleno itu ka kendau. Alik ka daw baro ka day badan kinong ya saad. Uway na kinong ya saad. Uday try jing Jesus Christ. Mapinda puli na ka Bible ubay saad ingi hado matagas ngi. Pangiklam do no iga jingai iga joplay. Uday Jisu. Sa supuli mapina ka Gospel jong Lucas nang baar puar. Nagdakhat ka balay po ito. Pero ukuran niyo Petras wang. Ngayon iba. So itan lamot pan chat iga jingay jame. Hari ngaya sahib mga nakabanta jame. Kata ka di ka jinglang jong try. Pulis ti sige nang rom lang maprag dakhat balay po sa Jisu. Paul tawang. U Jisu dang ya sahib nakabanta jame. Hagak ti ka man. Kakat ka jong play. Pi kini ginong sumar briso ladangan syukuran ni pi kekeren ni ginong yalam. Unong yalam pi lumarhang ni ukuran ni unong yalam ke jingkli gale cha unong yalam. Yo postang kendiat ringan syukuran ni gini. Ke jingkli ke jong ni unong yu try briso ke bekeren ni play. Uwan sya unong sumar briso nama ke jingkit kli ia gitu Diengdumbur ke dai ke jong unong sumar briso. Kata dia ke banga ngakuang nong ipi kan mau kum kinong yalam pet bahaba yo ngi ra ye gi bangai syaga jaka jong ke hukum bat ngi klem yalam ki syaga jaka jong ke cingai namar pinum laban le hagani ke perthei la ka bentau try la da piyang shabar na ke cingai bat ke jing kit kli ke de jong nong sumar priso tuai begini ke jingkren kan peli ki kemat cobi. Naduk ki bangai, haduk ki nongelam. Banginum penlihat no ia ke kendau. Namakan poi ke puar. On cat no. Yangi ladangim Seisoh. Ayu belayun hikaya film bagani ke Pharshi. Manaduk mentagi sengi. Nginum long ki Diengdumbur bam Seisoh. Rengin long ki Diengdumbur ki ba Seisoh. Tangini tuai. Ko pada ke jingat nga tuai na kabenta kini ki mensim ki bukodor ki bayo asngawi ni ki jingkran. Ai ko pa bakin snut ho. Bakin kermen haga niam haga tang haga jing shakri. Ai bikin nang banuan iga jaka ka badai.
Lakadon ne ea mapo jong ke priso ke badai. Lakidon ne ea magajing ai ko panga kerpadi kata. Mamani snei ke ban kata iginong yalam pastor ginong higai. Pat yangi ki banget. Bangidai ban Seisoh. Ashwa ke jingwan ke jame. Trying a islet shame ke puram. Hake kerteng ke jong chisung ituai. Amen bad. Amen. Ku blai shibon, ku blai un kerkui bi.